Unyuvani munene ukatwaiwa muthenyani wa umuthi kati wa ateti onthe ala matangazite kukitekevela cha president vai umwe ukwata kilungu cha 50 yulu wa yana kuongela kula imwe uone kwenana na ikundi ya kweka ukunikeli ya Swissball ndene wa ukunikeli hula ikundi itwaisi kuma mwambiyoni wa mwi wa nyanya President William Ruto ni wewe na wate mwingi ena kilungu cha 31 yulu wa yana akatiwa ni mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ena kilungu cha miongo ile na ile yulu wa yana senator wa county ya Ilovi Edwin Sifuna ena kilungu cha 13 yulu wa yana na vala wate wakwapa kuve ni Fred Matiang'i ulawe na kilungu cha 11 yulu wa yana mutongo wa DCP Rigathi Gachagua akosa mwanya wa katano ena kilungu cha 3 yulu wa yana kavindane kau ikundi hii ni ya wetakana Kalonzo ni wao kuendeka munoni a Kenya kwa kile kivevelo cha ngaleko ya ulei kupitia usumbi usakwanini wa mwaka tuendete ena kilungu cha miongo ina na yumwe yulu wa yana akati wa Sifuna ena kilungu cha miongo ile na 3 yulu wa yana livoti eno kwa wethianu tuomba ni wanewe mwaka mweu. Kanana na ikundi ya Swissball ni kana President William Ruto ni wewe na nguma mbingi isianisia na atati alangi emeko kitia kivila cha president unyuvanini munene ukite balaki lungu cha miongo 3 na umwe yulu wa yana cha alama nengani mawoni mo kiumu kwa tambau mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka na kia elia ite kilungu cha miongo eli na ile yulu wa yana vala senator wa county Ilovi Edwin Sifuna wena kilungu cha 13 yulu wa yana. President William Ruto is placed first nationally, gathering a support of 31%, while Kalonzo Musyoka follows in closely with 22% national support. We still have a substantial undecided voter bloc of 16%, and Edwin Sifuna there with 13% follows closely. Kalonzo Musyoka is currently the best position opposition presidential candidate. Ukunikili uonania kana mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni wewe na wate mwingi kati wa tongo imanga liko ya ulei valawe na kilungu cha miongo na umwe yulu wa yana Edwin Sifuna akamwatia na kilungu cha miongo na 3 yulu wa yana munini wa mutongo chamani cha Jubilee Fred Matiang'i na akiaka kwata kilungu cha 13 yulu wa yana mutongo wa DCP Rigathi Gachagua na na kilungu chake nda yulu wa yana avala kilungu cha nyanya cha ati maulei matambite kutua ulame kwenda one town Swissball yeweta kana chama cha ODM nicho chama kila kina nguma mbingi vala kina kilungu cha miongo 23 yulu wa yana chama cha UDA kina kilungu cha miongo 2 yulu wa yana nacho chama cha DCP kikakwata wati wa kilungu cha 15 yulu wa yana chama cha Wiper kina wati wa 9 yulu wa yana chama cha Jubilee nacho kikosa mwanya wa 5 kina kilungu cha 1 yulu wa yana Dini wangaliko ya ule tikiti wa Kalonzo Musyoka we president Sifuna munini wake na ke Matiang'i minister munene niwe na wate munene kati wate maulei kwa kilungu cha miongo na 4 yulu wa yana tikiti wa Sifuna Kalonzo na Matiang'i nagoka kwa ta kilungu cha 19 yulu wa yana bala tikiti wa Matiang'i mwanya ni wa president na Kalonzo munini wake Sifuna minister munene ukakwata kilungu cha 14 yulu wa yana kilungu chake nda nicho kyokwata mbao tikiti wa Kalonzo president Matiang'i munini wake na ke Gachagua minister munene kavindane kawe kundia kweka ukunekeli ya tifa nalo yawe taka na kilungu cha miongo 3 na ile yulu wa yana cha Kenya ni avinyeni ngalama ya mikalile na vala kilungu cha 19 yulu yana cha Kenya maina wea na ukwati wo windi kwena na natifa ni kana matho wa masi ndo ni mambatite muno na vala kilungu cha miongo nyanya na umwe yulu yana cha Kenya ni akunikuni kwambata kwa matho wa kilungu cha 11 yulu yana cha Kenya na matone kutho wasindu ende ni akuniku na vala kilungu cha 5 yulu yana ni matona kuungamia matho wa masi ndo ona mema mbatu ilivoti ya vilingi wa movo nito wa mwaka mweu.